ओके दिखा मीटर का पूरा ये फ्यूज निकाला है Oh. Sebab yang sistem mah. Hai hai. Wah. Mentah bang idon hang ni khmat jong ka Shillong Bar Association hang ni marjan jong ka Deputy Commissioner's Office ha ka hadin jong a pila man I ka don ka jingpluh ding ka belas dang kat kum ka ji karan bakini ki beri badan hang ni ner mene ki ong bakane ka ding kelas dang ban pluh na du shpo baje mene men miet na kas dang na te seliang sani bat nomor ba ngitip bakane ka yeng ka dei ka wen ki yeng asam type ka yeng ka bala khamrem na ka daw jong ka yeng jing yok kem ka ding kala bam lot cylinder jong ane ka yeng bat haduk mentah nak kalian jogi pulit bat fire service kilayale kampala ya ban penlip ya kading bat menes ha bor bang apoi ngalingkong pilayu I bakading kala plu sibun bat kala heru station strong rei mentah dang jai nak jing simkya jong fire service pulit balai trelang mentah ban penlip ya kading bat haju opor haduk mentah te nak kalian jongiru nomor wirang don haning pala ban penting kena ka ka daw ka yo kem jong kading te kum tu pila I ka to jingpluh menen le mene ka bala kham isir khai rai mata na kalian jong ki fire service klai le kat bala bat ka progress kala kham don bat ka ding kala kham duna mata la kila trai kumbas tengen tai mata kala long ka jing trai jong ki आया तो देखा अचानक में आग लगा है सर हमको मालूम भी नहीं पड़ा हम एक घंटा के बाद पहला गया खाना खाने के बाद में देखता तो वो बच्चा लोग टीवी देख रहा है ऊपर में रूम नंबर 7 में ऐसा देखा तो अचानक पापा आग लग गया और ताला मारा है सब फिर फटाफट हम ये वो गेट सब खोल के देखा अंदर घुसने नहीं सकता इतना लग गया फ्यूज भी निकाला मीटर का। अच्छा ये कितना बजे हुआ था? ये लगभग में सर 10:30 के बाद में लगा है। कहाँ से शुरू हुआ है? वो अंदर से हुआ सर बाहर में नहीं अंदर से शायद लाइट से ही हो गया ना लाइट से हुआ सर लाइट शॉर्ट कट होगा शॉर्ट से हुआ। अब देखा नहीं हम अंदर में गया तो आग लहक रहा है लेकिन ऊपर लहक रहा है जहाँ से तार गया ना इस बिजली का वहाँ में लहक रहा है तो शॉर्ट ही होगा सर। कोई था अंदर में? अंदर में कोई नहीं था सर ताला मार दिया था। अच्छा साहब लोग चला गया था 2 घंटा पहले चला गया था वो लोग। kini nong try yang ni filaman I bon ba ki ba asausi ya kana jingja thalai ba ki don ba I ka heater na ka short circuit na ba I solar na long punta kan na chokita jongi ru ki ong badang thia ki la ya mut thia no te kadian kata ki yo I kan ba ingum tu ba rehem kumne hadian nang taw la phone no ki fabricate ki lawan hadu minta tingim la ban ong kan namor ba wadai na kabanta ka short circuit na kabanta ka ba mano ki members bala I na mano ki sula na kini kita ki tang kata he te bahan ko por bat ibab tre ni kumno I kumne kalam hoi nga ba tinga song chani tang ba ki kot kisla jongi file ki case record ba ro khoi la englut kat ki file jonga ngi bu hi po ka kabot ki ngi bodon stai apo hi te jongki lawyers ba ro khoi ba bu ki file ye chani la englut ba ro khoi pi hi kumne la englut ba ro khoi ka file jonga ru kan la englut ka wai ka case file ru case record nganum lapsu tipsu ngen le amna abe page
My files are there, my laptops is there, and so many documents are there, original documents are there. So it got burned, so it will be very difficult for us. So how to conduct our cases, it's like really, I never thought it will happen like this in our court like that. We just heard and we just came here. Where do you stay? I stay in Laimukra. And you came running now. Yes, I have to come because I came to see whether some documents are safe or what. If it's safe, then I can take it out, no? But now it looks over. it's already all burned. So most of the lawyers, all the lawyers' documents, laptops, everything is spoiled. Like it's burned so much that nothing is left. It's really heartbreaking. I never thought that. I never imagined in my life that it will happen like this. Because my documents are in the Godrej, in the PP room. So I hope because it's in a tin, no? So maybe my laptop and some documents will be safe. I think so. So I hope so. My documents and my laptop will be at least in safe. How hard will it be to retrieve your file? Maybe if it's all burned down. That's what I'm thinking, how I will replace. Like we have to apply from the court again, and we have to take, because some of the cases I have on 28th, on 29th and all that files are still here. So that cases I cannot conduct, I cannot take up on those particular dates. Please, water, some water, please, water, please help this. I need the original, my own original documents. This file is very important. This file is very important. You keep it there. Already keep it. For now, okay? Tekom tu ngi layak keren buat ki katu kat diungut ki lawyers ki ba ki layak tu ba ki file jong ki documents jong ki ba ki bu akan ni office ki lapan pau ka jingdu nong ka bakrau na marba ki pun ki file ki ba don kam te le se lada la ing no kom ni ta kan samjing e ki ba ken retrieve yang la ne ban yo ab yang ti file bat ka process su kadang bun te ki case su gendang bun ban sa teng mo pa nong na mar na ka jingpluh ka jingdu no jong ki file ki ba don kam ka kam ka ki tray